Kurumjari ISTV News Bank W Punampu Taram Noksari Ujahan Bada Muruba Paulu Bisi RTI activists kaya da sakang da bakulai paiba singna kihan kangan bagi tabakya Manipur da sathari haina RTI activists kaya na fangdona kre Uji pau sanon mu pijari Masalai ma RTI apun baluf ki marak suba mopok kumlan thorom ngasi palace compound leba lamjan basanglal pang thokre taromadu da tabak tagi fotharaba district and session judge CS Upendra masalai magi president Khatri Mayum Roni Bala amadi human rights law network ki executive director Mayobam Rakesh na subguest president amadi guest of honor roina sarwa ki taromadu ga mari leinana RTI activist singna thengnari ba tongan ba khudong sa da sing miam da pawdom ki job card singi khusuman pradhan jauna mari leina ba myoi kya na PBW dagi madubu fangna ba RTI gi khudang da mari leina ba CS sang sing khangnok na ba honoru da khulai paiba myoi sing yauna RTI activist sing da makoina RTI tharibadu thuna handok trabdi afaba oiroi haina kelakpa kaya fawa mayoknari miyam gi phongbam thokpa asumba hak fangna ba RTI gi mateng lobada kanagumba amatana akiakang pihanning de haina phongdoki advocate Mayobam Rakesh na RTI gi activist sing na thona leina thabak tawgadabani official sing na thoi usitaba yaruk labasu Sabsana Mayoknagani Haike. Sakang dapat sing negari da nomai kapsul pada handaman nama sok pada gisi hospital da lagi nak kray solo member dudi pangambam monsang singa sei taramapal apok papi haridas jari pok fungang kong mamang lekai degini taudo si ngarang nubidang waram pung teruk lum taba matam da ukul district kasom kulen da thoke bani tata gari number MN04A 4359 asida u hablaga ukrolom dagi infalom da lapam matamda kasom kulen mapada sagang da singna nomai round ama kapsul pada mak sokibani maki yet thang bathabak ta nomai maru mapan badagi siza hospital da laikanari kumbi kendra da haukiba assembly election da Trinamool Congress ke ticket bot lepkiba Dr. Khangyambam Manjorna maki worker singalunna BJP da yaukre mahana party sida yaukpada party ki president te sauna harau taramna okre nedaba chuthekta leiba party ga office ta pangto kiba paumi singa unabada Professor Gamumai Kamai BJP mahila ke president IBM Samade party ki karmi kyana saruga ke Dr. Manjorna party da yaukpada harau taramna opagaloina na khudol pot piduna ikai khumnabasu utke Professor Gamumai Kamai na TS Saubana BJP da president orakpadagi BJP Manipur Pradesh ta asoba ohongba ma lakliba se maki hona jamane Manipur amade Bharat ki rajniti da ohongba ma purke haribadi BJP natana party amatana ngamroi haike TS Saubana Congress party na Manipur da sasan parakpada ohongba purkpagi mahutta mai ising amade lambi thongi fibam phasilaktre electricity department bu cooperation onaba waref loriba se resource ti leitana karamna tawgadoribano nomoda pung manga khak mai fangba si karam lebak ta lebage handak nubit humni khak session phanggodoriba asida kari tawgodoribino mana makhata aduna mantri singi lan utlu haribasu committee semle haiduna adum leithokle nakalamromda maral mathum paisinbagi thabakti sathare manipurda sakotba samasama purke haribadi isa hana semdokpa mathautai lagliba parliament election da BJP gi oiba matik sab candidate ama puthokani haike mangasuna mai phangdara pakshi kanai dele ge bharat ki manungda only Manipur no development, no governance. Our government should like liberty. Maramadana, I quite Ishinda, Kalamu Ishinta Pandori, Kalari Laura Pandori, Jayamana, Manga Pangana, Pawai. Congress party has one done Ishinta Pamai, Maipur. Shamaran Kaile had on the diet. Government election on a Pashari or Pale, I would die. Supplementary budget, I say, I think no Pashapu to Gadabu, Kaptanabu Pashapu to supplementary budget, Kaptanaba budget Kihana, Lautokiba, 3,500 again, Kaptanpagi, supplementary, this is the Intihas, the Ahan Pasina. Budget Kaptanagamadu, supplementary when the Putokani, Hana, budget Asula may have a Kaptanabu to Assembly. This
इतिहास अहम सिंगजमई कोंगबा रोड की फिबम असे सरकारना थुबा मतमदा मियंग संगबिदुना सेमजिनबियु हाइना लंबी असिदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन क्याना पुना थादोरपा चेरोलमना खंगलकले लंबी असिगी फिबम फतन लेरपा मतम कुइबना मियोय क्या खुदोंग थिबा थोकपा याबगी फिबम लाकले लंबी असिदा स्कूल चलिबा आंगांग सिंग नारकपा याबगी फिबम द लेरे अमरोमदा लंबी असिगी नाक यत्ता लेरिबा युम सिंगदा नुमित खुदिंगी उफुल कया संगसिलकपना खुदोंग सादबा कया मायोकना ले हरि अतुबा मतमदा लंबी असि सेम्बिनाबा सरकार की पुकनिंग सिंगसिलकले चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना एनएसएन आईएम की डिमांड की मतंगदा होम मिनिस्टर सिंधेदा मागना सीएम ओइरिंगैदा मणिपुर की सक्तम काहनबदी फिबम अमतदा यारोय इंट्रीगिटी दा कायगदबा फिरेफ लौगदबा ओइरबदी सीएम ओइबदगी लौथोके हायरबसु लौथो हाइना फोंगदोलमी हाइबो वाफमबो एमपीपी ना थागतफा फोंगदोलि एमपीपी की जनरल सेक्रेटरी सांता पेडियाना थादोरपा सेरोलमना मखाताना फोंगदोरपदा खांगबो केंद्रदा एमपीपी की टिकेट टर्म अनिराक माइ पागलकलबा लाइसम जात्राना खंगौदना बीजेपी दा सोंगसिलगा माकपो ओपगी थोरमदा जात्राना एमपीपी बु हिंगनबगी लंबी लेत्रबा पार्टी अमनी हाइकिबदु लीडर अमगी वांगांग नते माकी वांगांग अदु लाइबक्थिबनी हाइरि मोरेदा थाखरे सिगी मनुंगदा मई सांगनाइना लाक्तबना मरम ओइदुना खुदोंसादब कया प्रजा सिंगदा मायोकना लेहरि मयुरी सिंगी ख्वाइदगी लुबा तानफम अम ओइरिबा हंदक पांगथोकदरुबा क्लास 10 अमदी 12 की यंगलगा मरी लेनब सिंगना मोरेदा सांगनाइना मई थाबिरकनबा एमसु संदल डिस्ट्रिक्ट कमिटीना पुनिंग सिंगसिलकले नसिगे मरुबा पाउ अमुकन पिजरे आरटीआई एक्टिविस्ट कयादा सखंगदबा खुलाई पाइबसिंगना किहन खंगनबगी थबक कया मणिपुर दा सतरी हाइना आरटीआई एक्टिविस्ट कयाना फोंदोनखरे ISTV न्यूज़ रैंक तबरे पुनः पोम करना खुरमजरे।